banget kok rasanya kok lah ya. Takon batire sing nang Jakarta, takon kerjaan pada bajar orang anak malah pabrik pada tutup. Bingung iki. Pas wis arep tua malah iki bae uripe sing priwe. Jare kono mau bae, ya pada pengen ngedogrok orang genah. Priwe sih ya lah iki ya zaman sih kok zamannya kan temen dadakan anak maning-maning virus corona wis merek nang puyeng das saya mumet iki dengan berawal kok malah ditambah virus corona pada gawe penyakit jarene wong-wong asem banget tuh deh sing kira-kira kepenak didol kuwi apa ya nyong bingung rasane asem banget temenan. Apa dagang masker bae ya? Dagang masker modalnya gede. Lah yang jajan niliki kantong makanya duit kena modal. Alah. Terus 1000 wis priwe iki ya? 1000. 1000 perlu dipapat masker tok. Tapi ora apa-apa. Palang apa bisa didol ayo si jenis 100.000, 400.000 nyong sugih. Lah nyuar pudak masker disit lah mau selek tutup malah repot harus ada dagangan masker. A few moments later. Tumbas iya Stella. Tuku apa, Mas? Bos, tuku masker ana apa ora? Ana, tuku masker pira? Bos, ki ana duit 1000, kira-kira beli masker pira? Duit 1000 paling oli masker papat, iwe gelem apa ora? Ya wis ora apa-apa, Bos. Ya wis, engko Stella tak jiote. Five minutes later. Nyeh maskere, di duite. Ya kok disit sabar, ngapa-ngapane kok. Kit mau dinteni kok, Bos. Hitung disit. Ora satung. Ya wis benar. Bos, ki adol masker apa kepriwe penantang gelut? Lah kon dikepriyak namaning sih. Malah awe masker budak kaya iki ya perbenantang gelut. Di plastik ki apa ngapa-ngapa sih? Bosnya kepriwe sih? Yang kok tunggu Stella. A few moments later. Ya ki Mas pangapurane lah. Ya, itu benar orang budak kayak gini ya. Sun ya, Bos? Ya. Bro, kok ngerti apa orang nang ini sing dagang masker nang ndi? Makanya nang warung lor kana kok ana tuli. Genonyong semari ngana, terus ane mari ngidul, terus mubang-mubang pokoknya kawit esuk yang orang nemu kok. Nang ndi sih ya? Anu arep nggo ngapa sih masker nang kowe? Ya nggak muntel lambe lah, Bro. Masa yang aneh masker nggak muntel silit? Dengkulmu sih. Takoni bener-bener kok. Apa kau orang ngerti? Saya lagi viral kayak sing nang TV, kalau nang YouTube. Kayak lo sing virus-virus kayak. Virus apa jenenge sih ya? Corona apa ya? Oh, virus corona. Ngomong ya bet mau. Masker. Mesti kok ya, Bro. Mesti apa? Nah kae anggar lagi ngeliti masker ya ketemunya bakul masker wong Jawa nanya tene kok Arep tuku masker ora, Kang? beneran banget ya nyok ngeliti masker Tuku pira jane, Kang? siji nek Murah, Kang, kayak karo sapa kok? murah sepi rajane takoni bener-bener kok jawabnya orang genah Kalau Rika tak dol murah bae lah. 150-an bae. dengkulmu 150-an Kon sepira sih, Kang? Kali ngenyang sepira karpet kok. kayak daging sapi temen masker siji kok regane 150.000
Maning sih wong regane bae lagi larang sih ki masker kok. Yang muter-muter goleti barangnya lagi langka. Ora gelem wis ora apa-apa kok. Standar disit. Lagi barang apa kok? Biasa lah. Oh ngapa anak enek? Sikongan lah. Ah jembat aja. Pengangguran iki kok. Weh, enggak apa no? Enggak ulem-ulem apa? Maning sih kurang ngerti apa beritanya lagi corona yang sih dagang masker. Oh, gue anak peningkatan ya aku sih ya. Nganggur suwe ngumur-ngumur. Malah dodol masker. Ya kudune kok. Piran gue? Maskernya piran? Kenyot ngomong disit. Miki Andi jare kelarangan nyok dagang masker jare pada bae kaya wong dagang daging sapi. Padahal kok 150.000 untuk murah pol. Mbok ora kira. Kira jane ya murah. Ki nyong gelem tuku murah termasuk aneh 150.000. Tapi nyong gelem tuku bayar 150.000 teman Kang. Tapi ndasnya dicopot carry tinggal kene. Dari balik. Maning sih. Gelem bengono pirang-pirang sing golek masker tekan ujung. Matut ora lah, ge. Bahan semene iki ngon 150.000. Lah iya kok ge. Wis bayar langsung ge duitnya. Kain tok iki piye? Masker cawet. Masker kecawet malah. Yo, Lah tuku iya, kok. tuku masker. Ora? Oh, mau tuku masker. Lah wong tua-tua ya wis ora mungkin lah. Sembarangan kok. Aja susah dilongi lah, melas. Ki main bangane ora kayak kutang halus. Yo, ngerti banding nang karo utang ya tetep pada bae ge. Iya ya, pada baik ya. Oh iya, jangan main. Lah, jangan. Riwet 1.000 lah ya. Yang tuku siji. Ya wis 100 bae sing rata. Ya wis, kowe tuku apa ora? Untuk kuwi bayaran sih tak nyora wae duit. Lah duitnya sampai kurang gitu, 50.000 tok kalau 50.000 utang disit ya. Ya wis ora Pak. Oh iya, Yo 5.000 tok kok. di bawah sih ngapa untuk tempe baru cukup. Tuku sapi berawali kok tuku masker maning. Oke, Ya dibayar duit kok dapet Dibayar kok. kok. Ya wis. Oke, berarti tak DP ini 350 ya. Berarti satu lu ke tak DP ini disit ke 350. Tuku telu bae siji aja. Tuku telu 350. Berarti kurangane ini 50.000 ngasuk maning ya. Oke, gitu. Ya, suun ya Kang. Ya. Semoga ora kena corona. Amin. Selamat waras. Amin. Ya, alhamdulillah. Amin. Tanjung Timpul. Amin. Sampai laris kita kumpul. Amin. Yang anak dungat disit Kang, yang orang gudang iri Kak. Laris kok. Mana nya tak kawas sih cibuk kari. iya yang orang gudang iri Kak. An pakul gemblung apa ya? An Kena iya kok. masker orang banget orang anak corona yang orang tuku di masker Iki ge. pada bae bahan kain iki tok jare alus. Ngekutangan. Wah, nang nyoi pas banget iya. Bok. Sembarangan Pak. Kok. Banget. Kalau kiri-kiri malah ngomong pendile sing ngecap, jangan kepriwe jan ya. Aduh. Iya, Jan. Tapi yang entong duitek ya ngene duitek ngene. Ya monggo lah mungkin kok ditulung lah. Iki tekor bandar ya ngarep terus. Nek bakule sing ora umum. Iya lah. Dagang apa jenenge? Masker kok 150.000, dinyangkur kok 100.000 tok. Gua kena kayak bakul masker. Matine tetep maskeran. Min. Ini betul. Kesempatan ini kayak ngoreng kayak mati ini suruhnya mati watu disit kan. Iya, jelas watu-watu maskeran dicopot ora bisa. Iya. Wis ge ya? Iya. Ya wis ge dongan ben. Iya, sama si ora. The next day. Kayak kiye tuku masker malah pada utang duitnya yang barang tong iki duitnya dadal. Apa nagih utang dit ya? Maring Andi kayak karo bocil. Mulai kira teng bayar maring Harno. Ya wis, aku dikena jeluk muni Andi. Assalamualaikum. Jalan. Salaman maning, Bro. Ya, Kang. Lah, harap tawan-tawan iya lah. Ini oke emosi. Masih nang apa kok, Ini kok udah bayar masker kok. Kok tinggi utang duit udah dibayar. Apanya ngutang sih?
dengkulmu gue yang ngomong. Dik, tuh tengah. 2000 tok ki lebih. 2000 bae wingi bayar 5000, 2000 sisaan gak wae. Terus butuhku udut selar wingi aroma. Alah. Kowe maning, lah mumet banget Ya ya. lah. Bayaran Sekalian. sisan. Duitnya nang ndi ya? Sekalian bayar hisan. Ya lah bayarnya lah. Ya lah, tong ge wis ora ana apa-apa wis. Nah, kayak gue. Yuk, bareng-bareng sih. Mari ngendi maning. Batiri nyong nyarut nang maning ngene bakul masker kok. Maning di maning sih. Oh melu apa ora? Melu lah. Ayo melu yo. Yo. Bareng-bareng. Kowe sendalan nyong. Oh iya, salah. Sembarangan kowe lah. Lah, mau tua aja wajar kan pikiran. Ya, ngene ge. Dalane kene dalane. Kelalen. Nggak mau tua aja tane kon lah ya. It's the motherfucking Eagle Double G. Assalamualaikum. Sehat? Sehat ya, Bro. Sehat kepri mau diwatu-watu kayak gue kok ngomong sehat. Sira kenanu mandan radang kok. Kowe radang duwe nang corona kowe lah. Wah, mudeng pun musik corona. Mulane kowe akibate mbok iki mbok didongakno nang dhewek. Iya. Pas dong ngomongnya dodol larangan. Kowe wingi ngomong apa? Nyempatane apa? Watuk-watuk kedadean. Tajian. Mati. Ayo nek kowe tangan mati masker lho dicopot kok anu gara-gara corona. Nang asap kowe. Ya ora bisa Kudu kena asap kowe. aja. Aja kowe kok ndaut kita entong kok. Ya ora bisa. Sabar ya Mas, sabar. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah ayo ya. Tong maaf Nas, kasalah kowe tenang bae. Kayaknya nyarutang ke wingi. Ngene kok. Bukan gak tuku kain kafan. Jecange apa? Mulane dodol masker cek larangan. Ayo gue dampaknya wis gue priwean wis dengal-dengal kayak gue an. Kabus. Mulane dodol masker cek larangan. Oh.